Kani kadega Batesi TV, bat pidang pet yaki kubor baman kasni, balawan rasha pi da ka Orange Nissan, lom so po niya Fabricate Shillong, ringkat bat ka BDW International School Nongmansong, Langkarding Shillong. Admissions open now. Ka Western Youth Federation hapo kacing alam jong presiden ubak mau koridor khars emli hakan nyu tri rumpang arjar arpho kala lek pani kundu yo general manager jong ka National Highways and Infrastructure Development Corporation hanong ba chlong ban buat din biang halor kacing temu jong ni company ban pendu no ya ka surok na mauru siar shanok stan ka bacengai kumbasan kilometer. Habakren baru presiden jong ka WYF ula ong banakaliang jong general manager ula kular bayakani surok kin sedang ban pentrai henry kan simpor hi kat tukat ni namar kidang hab ban penbiang shwai ki kot kisla nakliang ka jongi ka Western Youth Federation na po headquarter na po Nongstoin ni lawan biang sajisen hang ni po jong ka office jong ni ka NHI DCL ban 1 ban page biang sajisen pat ya kani ka City ke bangila ai hapo office jong general manager jong ka NHI DCL halor ka jing mut maka jing temu jong ki baki mut ban pendu no ya ka surok ka badai na po marus yar hadu ha Nongstoin town area tena kliang ka jungi ngila ai ka complain bangi nomsha da leleru ban pendu ya ka ne ka surok national highway tena kliang ka jongi ngila pha ka complain ha u khatlai tarik jog ni u snem ju u banai bakhat ar ajar khandai bat kumjuru ngila ai kopi siapa u deputy commissioner Jawa West Khasi Hills te hadin bangla yo egini ki kop ngilap ai gini kopi ngila lupan penduk biang mantakasni ya u general manager te na kliang ka jong i ila ai mensem yangi kalong ba kawe kinom penduk syu ya kan ka surok kan ka san kilometer kan yat pej katkum kiladep ya ka sorbe ba katkum ka tendar ka jongki kinom kwa syu ban penduk ya kan ka surok ba kan so kan long bakin tre pej katkum ka jing kwa ka jongi hi la dan kandiat ke jingakan bat ngi jing sedang ni sok rang simpor hi katukan ne namar ba kidang don kut kislagi pemberlap na pendap te ne lenga jongki kim patla ban yathu lano kin sedang handai ngi sotu sai ba ya kan sok kin sedang bet tambahkan simpor hi katukan ne jan la yathu ini ba ya kan ka mat ka ba ni lawan dawa ban penduk kila ra'ru siapa ka komiti kabagi isyong badong lang chief minister nang ta ki bru jong minister buat DP jong ka national highway minister ki bru jong union minister buat DP jong ka national highway kila syong ting menen kasni ni poselong di lai thu ni ba nakaliang jong general manager ni di tang uberip bru bor ka syong hadi balor menta ka don hapeng jing keren mat ke jing ya pai sani ke jongki bikin pej ba ya kita ki sistem ni ki polisi ki ba ki haban penbet ti hadu menta umpat ai kita ka asuran mane kita ka jingkular ba un pentraino ndrei makiru kila ulai thu ba ya kan ki kam baro hi kila kitkia nadu ki nong mitman nadu ki deputy commissioner juga distrik yang West Kasil musim kia ini banyak keren halo kene gaman buat ni rungi kerman ba kanlong kumba ni ki pabak jong kathan ni temu ni kwa ya ka development te kerman ba kinom penduk bat kinom penjak ni bat kinyai bet kat kum ka ba temu rei ta ka asyrang ni ta jumpulan pat yo ka bat kena ma ba uru dong ba hab up shoi ki high level ni kita ki bakam halor bakin ai ta ka padal ni kan notification bakam clear kham shai hadit Maria mentang perla pan ongi la kan support slam ni support kendiat kum gaseng ni lawan mentangi wan budin kadi kesin ke bar di ni daliliru minum sya dalilai ba yakni ka surok kin penduk ini skamba ikerman bakin teribet ba kala temuhi na du kong bakalale ya project kalale ngadong di kerman bakin teribet katkum ba kilale de nakal yang jungi geseng daliliru minum sya ba daliliru minum randin ini ai budin bat hadu ba ya kadi surok entrai katkum ka ba kila temu leban penduk tenginum sya dalilai ro ni yang skembe kita kan rem kumbang ila sim kara ina bisin baniko